Il-budget tas-sena 2015 se jkun ippreżentat nhar it-tnejn 17 ta' Novembru. Dan tħabbar mill-kelliem tal-Gvern Carmelo Abela f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha tenna li t-tema tal-budget se tkun noħolqu opportunitajiet mhux dipendenzi. Abela stqar li b'dan il-budget il-Gvern irid ikompli jwettaq il-programm elettorali tiegħu u joħloq aktar xogħol. Carmelo Abela spjega li ġimgħa wara l-budget, jiġifieri fl-24 ta' Novembru, il-kap tal-Oppożizzjoni jagħmel ir-risposta tiegħu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat iwieġeb l-għada. Dawn id-dettalji tħabbru wara li sar magħruf uffiċjalment li l-Kummissjoni Ewropea ma kellix diffikultajiet bl-abbozz tal-budget imressaq mill-Gvern. Carmelo Abela stqar li l-Kummissjoni Ewropea ridet biss li jsiru ċertu kjarifikazzjonijiet. Li ma kien hemm ebda diffikultà kien ikkonfermat ukoll minn dak li qal l-erba' filgħodu il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Katainen. I informed the college this morning that after taking into account all of the further information and improvements communicated to us in recent days, I cannot immediately identify cases of particularly serious non-compliance. This is a good news and it shows that our economic governance is working and having an impact. Din kienet it-tieni darba li l-Kummissjoni analizzat l-abbozz tal-budget tal-pajjiżi membri u fil-waqt li fil-każ ta' Malta intalbet iktar informazzjoni, kien hemm pajjiżi li kellhom jindirizzaw tħassib iktar serju mill-Kummissjoni Ewropea.